Može. Dobar dan, dragi prijatelji. Uspiješ se. Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju. Može. Nemoj šuštat, snimamo. Šta kradeš? Ostav to tamo. Uzma pladanj svoj. Pa uzma sve, samo njuška po kesama šta ima. Vidiš? Samo njuška šta ima po kesama. Joj, zemlje, otvori se, dragi prijatelji, dragi gledalci, da vi znate u kakvim ja uslovima radim. Ali ajde uslov, ali sa kim ja radim. Ovaj jedan lik tu nasuprot kamere te i ovaj drugi lik tamo u kuhinji do mene. Samo mi jedu namirnice. Ko ima takve prijatelje, neprijatelji su mu dragi ko sunce. I sada ćemo... Što djeca makla, mislila je da Bože tijesta i kuvane vode. Aj razgulu skokovno. Snima se, čovječe, Bože. Ja se znam ja kad on tu kaže 3, 2, 1. Dakle, nije normalno. Dragi gledatelji, izvinite, ali imamo bukalu u kolektivu i ne može se ovo izdržati. Ubačen element, da. Ili sa marinadom. Evo ja ovdje imam marinadu, kao što znate, uvijek pripremljenu u frižideru. Jeste, ja sam zatvorio. Možda ste imali priliku nekada da probate kao neka varijanta uštipaka, slična receptura. Jesmo, jeli smo uštipke, ali ovo nisu ti uštipci, ovo su drugačiji malo. Evo, sinovim gore već su jeli uštipke malo prije za doručak, ali slično jelo se priprema u Koreji. Kada sam bio tamo imao sam priliku da probam, tamo se još dodaju naravno i jaja i neke vrste sosova, njihovi neke majoneze, nešto slično, ali mi ćemo... Da stavljaš jaja. Molim? Možda već vidjeli da stavljaš jaja. Jesu, ljubav. Sad, dogovoreno. Dobar dan, dragi prijatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Zakova je kuhinja. Danas pripremamo jednu varijantu. Šta god ja pričam, vi dogovoreno. Da. Ne idem, jer ja sam isto koji on. Evo, sad ću. Gdje nastupi men da ja jedem? I dragi prijatelji, evo danas pripremamo jedan talijanski specijalitet, ossobuco.